ngibingelele nabafundisi ngixolise ngibingelele umama iyouth no Sunday school. Yes. Before ngiqale ngizocela nje ukuvula umkhuleko omfishane. uNkulunkulu Baba siyabonga kulolu suku sinike lona ukuthi sikwazi ukubandana nawe ukuthi njengoba sengizofundisa ngezwi lakho ngingakhulumi intando yami kodwa ngikhuluma intando yakho. Ngiyacela Baba ukuthi kuko konke ngizokusho kungabi into efunwa yimina kodwa kube into esenhlizweni yakho. Sicela konke lokhu egameni lika Jesu. Amen. So namhlanje ke soke sithinte lapha uMateyu chapter 25. Khulunywa ngeintombi eziyishumi. Uningi ke imfihlakalo lapha. Mawukufunda nje ukufunda njengenovel kube incwadi emotivateayo ukuthi ukhona intombi eziyishumi ezihlanu zakwazi ukuthi ziphathe uoyela mase ukuthi ezihlanu zophathanga kodwa kuzo zonke zazibaphethe amalamba futhi babazi ukuthi ula abaya khona kudingakala ini ilamba nooyela futhi laba abanye baphatha phela lomncane ngoba bethi hayi uzosheshe efike lo muntu esimlindile. Laba abanye bathi hayi ngoba sazi uzofika nini sizophatha extra ukwenza sure ukuthi if ukuphela lokho engakafiki sikwazi ukufaka okunye siphinde sikhanyise silile. Amen. So siyabona ke la ukuthi kukhulunywa ngeentombi eziyishumi ukuthi wakhona ezu5 ehlakaniphile mase kuba khona ezu5 ezinjani. Yini le ekumele siyifunde thina uNkulunkulu azama ukusitshengisa yona kulelizwi la namhlanje. Amen. Ngoba lento yenzeka nini 2000 years ago. Into ebalekile ke la ukuthi uJesu ngenkathi ayifundisa uthi wayefundisa ngani ngemfanekiso futhi kwakhona into efihliwe kulomfanekiso ayewusho kubantu laba ababengakhethiwe kodwa wayethi bayekhuluma nama disciples ebatshela ngombuliwe ukuthi hayi lokhu kuchaza lokhu nalokhu kuchaza lokhu. Then kumele ubuzeke nawe uzibuze ukuthi kulezi intombi eziyishumi yini le uNkulunkulu ayizama ukusitshengisa yona ngani ngombuso wezulu. Ngicela ungifundele uverse 1 nje kuphela. Khona umbuso wezulu uza kufanishwa nezintombi eziyishumi. Ngiyabonga ngicela uyibambe lapho. Thiwa umbuso wezulu uza kufaniswa ngani ngezintombi eziyishumi. Futhi ngoba sezikhona nazi intombi eziyishumi ngabe sesiyawazi umfaneko umbuso wezulu. Futhi kumele sicabange ukuthi ngabe yini le uNkulunkulu azama ukusimbulela yona. Ngoba phela kulezi intombi eziyishumi kuthiwa zonke zasiphethe ini ibanga. Yini ebalekile ngale ibanga ukuthi kumele ikhanyisa ngithi ngoba zilinde bani umyeni ukuthi bayifika bezokwazi ukuthi behambe. Ake sibone ukuthi iBhayibheli ngabe lithini ngaleli lambu. Ngizocela siye lapha ya uAmahubo 119 uverse 105. Amen. So uthi izwi lakho liyisibani kubi ezinyaweni zami. Shuthi izwi liyini? Liyisibani ngithi. Shuthi mawuthi izwi liyisibani njoba babephethe amalambu babephetheni obani abaphathizwe kulesikhathi samanje obani abaphathizwe abantwana baNkulunkulu angithi. Shuthi siyabona la ukuthi uJesu into azama ukubavezela yona ukuthi kulezi intombi eziyishumi shuthi bonke babeliphethe izwi kodwa manje kukhona lokhu okushodayo kulaba abanye. Ikona lokho ekumele sikuthole ngoba phela kumele senze sure ukuthi nathi sinawo. Kungathi mase sefika umyeni asisakwazi ukukhanyisa angithi. Ubani umyeni lo esiphindile?
uJesu akithi. Amen. Mangasefika sizakwazi ukubona. Ngoba phela kubalekile ukuthi njengoba silindile silinde endaweni le uNkulunkulu afuna silinde kuyo. Ngeke ukuthi uzolinda la kodwa okumele ukuthole ukwenye indawo. Kumele ulinde la ekulindwa khona angithi. Amen. So nathi ke kumele sikwazi ukubona ukuthi yini le uNkulunkulu asivezela yona ukuze sikwazi ukuthi silinde kuphi endaweni phela le uNkulunkulu afuna silinde kuyo. Then siqhubeke lapha siyabona ukuthi ezisikhathi sihamba benza kanjani thwabalala. Bathi sebelele kwabe khona ophumayo ememeza. Sinangu mina. Then ke sekumele sibuzeke thina ukuthi ngabe sisaphapheme noma nathi sesilele. Ngoba phela mawulele thiwa yenze kanjani basala bona. Ngoba babenganakho lokhu uNkulunkulu ayifuna bebe nakho ngaleso sikhathi. Yebo bonke umuntu wayenalo izwi. Kodwa uboyela ke lo uNkulunkulu ayikhuluma ngawo ukuthi yini le uNkulunkulu azama usivezelayo. Akithi siyazi phela uboyela ukuthi usebenziselwane ukuthi ukhanyise ilanga. Then sekumele sibhekeke nathi ukuthi ngabe kulo oyela lo uNkulunkulu afuna siwazi. Sinawo yini? Ngoba phela sihlukaniswa nje ukabili abalandelayo izwi nabangalilandeli. Enye into futhi kumele sikwazi ukuthi siyazi ukuthi kuhlukile ukulazi izwi nokuliqonda. Ngoba izwi singalazi ukuthi kuGenesis siyazi ukuthi uNkulunkulu wenzani izulu nomhlaba. But siya understand ukuthi kuchaza ukuthini lokho. Because izwi njengoba uNkulunkulu esinika usinikela ukuthi silazi. Mase sesilazi senze njani? Silenze. Ngoba ukulazi kulula kodwa uyalenza yini? Siyabona ke la ukuthi uNkulunkulu into azama usivezela yona ukuthi kumele sibe nalo oyela. Yini ke lo oyela kumele sibe nayo? Izocela selapha kuProverbs. Proverbs chapter 1 verse 7 and mase sesiqedile siya ku22. Thiwa ukumesaba uNkulunkulu uqala kwani? Ukuhlakanipha. Njoba sila ingoba siyakholwa ukuthi. Siyakholwa ukuthi ekugcineni kumele sitholeni umbuso wethu. Ngabe ifa ukholwa ngabe kwenye indawo senzela okunye mhlawumbe ngabe oma bayawasha. Ngabe abanye bayadlala ubalele baphumula iwe emsebenzini kusasa. Kodwa sithatha isikhathi sokuthi size la sizoza ukuthi yini le uNkulunkulu asiphatheleyo. Ngoba phela iyona lezo sinika amandla ukuthi sikwazi ukuqhubeka neviki siphinde sibambe futhi kuleli sonto elizayo. So njengoba uNkulunkulu esibizile la usibizele ngoba ufuna ukusinika izwi lakhe lokuphila. Ngoba njengoba esinika kumele sikwazi ukuthi silenze ukuze sibe abantwana bani bakhe uNkulunkulu. So njengoba izwi lisivezela la ngizocela usifundele ku22. So siyabona la ukuthi uyasiwonisha ukuthi kuyoze kube nini singalilandeli singalenzi izwi likaNkulunkulu osingalazi. Ngoba phela mawuyisifula usukungalazi izwi likaNkulunkulu. Futhi usukuzenzela ngendlela obona ngayo ukuthi ngabe yipi indlela le uNkulunkulu afuna senze ngayo ngithi. Kodwa njengathi thina njengoba siyamakholwa uNkulunkulu into azama ukusivezela yona ukuthi kubalekile ukuthi silazi mase siyaliqonda izwi. Khani sizokwazi ukuthi senze njani? Silenze. Kulula ukulifunda iBhayibheli but ukuthi uliqonde akulula. Yazi kubalekile ukuba senkonzweni. Kuningi umuntu azama ukuthi ayigweme ukuthi kwizinto engenzeka ngaphandle. Ngihlezi nje nami ngibonga Nkosi yami uNkulunkulu ukuthi awu noma ngisamncane kuningi engakwenza ngoba ngifocuse khona la ezweni.
uNkulunkulu into ayifunayo ukuthi thina sazane naye. So njengoba sibona la kulezi intombi eziyishumi, siyabona ukuthi kukhulunywa ngamakhono. Thiwa bonke babe nalo izwi, kodwa ukuliqonda ikona babenganalo. Then-ke mzalwane ekumele uyibuze yona ukuthi ngabe uyaqonda izwi. Ngoba phela ukuliqonda kumele kuhambiselane nani nokulenza. Ngeke ufike uqondile mase ungakwenzi. Ngizocela uye ku Matthew chapter 7 verse 21 to 22. So siyabona ke la ukuthi ukhuluma nobani futhi. Abantu abangaphandle. Obani abathi inkosi inkosi. Obani abakhipha amadimoni. Ithina ngithi. Kodwa manje useyishintsha futhi lento. Uthi hayi wonke umuntu othi inkosi inkosi uyothola umbuso wezulu. Kodwa laba abenza ini intando yami. So nathi ke kumele senze njani ukuthi kuze ukwazi ukulazi izwi kumele kube khona okufundisayo. Umdala, umncane, umusha. uNkulunkulu ufuna sonke silazi izwi lakhe. Uze sikwazi ukuthi senze intando kaNkulunkulu. Kuningi uNkulunkulu afuna ukuthi sikwazi. Kuningi ebengathandi phela ukuthi ngikusho. Kodwa namhlanje kwebeke lokho enhlizweni yami ukuthi sikwazi ukuthi sibuyele kuyena ukuze simazi ukuthi ubani. Ngoba if usingamanzi ngeke sikuthole lokho akuthembisi. Sesizofunda amavesi amabili esivala. Ngizocela siye lapha kwiSambulo ku chapter 1 verse 1 to 8. Thiwa ubusisiwe ozwayo. Masenza njani? Aligcine. So kulula ukuzwa kodwa okubanzima ukuligcina. Ngibona lokho uNkulunkulu afuna sikwenze kulesikhathi samanje ukuthi kumele sikwazi ukuligcina izwi lakhe. Uze sikwazi ukuthola ini isibusiso. Lenze sivala-ke ngizocela sibuyele lapha ya kuMahubo, Mahubo 119 verse 130. Ubenza njani abangenalwazi uyabaqondisa. Leni umbuzo ezobe sengikushiya nawo. Uthi ngabe unalo yini ulwazi? Nomuntu ukuqondisa. Yeba ngizoyibamba khona la. Ngiyabonga kakhulu. Ngithemba ukuthi kuko konke engikushilo namhlanje ukwazile ukuthatha noma elilodwa izwi elizokucabangisa ukuthi ngabe intando kaNkulunkulu ngiyayazi futhi ngabe ngiyayenza ngoba iyona eyokwazi ukuthi sinike ini umbuso wezwe nokuthi sikwazi ukuphila phakathi noBaba uNkulunkulu. Ngiyabonga.